Yaka met jong Lai Ngut Kiba La Khlad naka Jingbam Tit, lalap naka Kamra jong ka Institute of Science and Bioresource Ibbr ha Umsawli, mynha ka janmiet jong ka sngi Blei, bat la Pyndep no ika post mortem mynne ka sngi Sheba tarik naitung. Yakini Kiba La Khlad, la tip kyrteng kum ka Sheba Kharbani, sapu snem kereta, Rupert Donbor, sapu Lai snem kereta, bat Backstar Kharkrang, Lai po snem kereta. Kini baroh Lai Ngut Kiba trei ha katei ka jaka. Jingbam Tit perkat timut banyak setting tak banyak bang mereka wanjar ni kejenjang sibuk konsumsi ini kumki bahayam bahasa ni dak haka mereka belajar ni melawan lagi butang ni wei kubur berjengkerpat ikini ki baik bak jongi bikin lang sebuah siang apa kidei ban bat kene ka jingbam kini kita tiba isu kait nak lawan mengimla mentip ke banjar mo tu tangga tak hi buat mengulang tiba usia yang syakma Blei sepuluh aku pun kena bikin video ini pun. Iya, kubur janmiet. Kalau sih belum pernah terlalu video begitu. Tidak bisa. Saya sedang lagi. Backstar Kharkrang ini tidak tahu. Umsawli no. Kubur ke orang ke Jingbam Meghalaya kita kitit klah. Nanti kita kitit kita kitit na yau. Ada yang Jingbam Tit cungki dak saya kitit keluar. Kitit keluar untuk nanti kita kitit ini juga Sheba Tit yang dia. Kalau kita lagi bangun kitit na yau kita bangun itu dan sudah nak kita jiana. Ini kita dak saya bangun. Nanti itu kalau bangun itu tak tahu biskuit.